Kawi ka man bay ka watip kam ka inmon sumer supau sos nem Wyrta ka wana ka chnong krang pam tedong ka wahab hapo ka Amlarem Sub-Division damat ka ye jia was ngau si ngau charkai hewa kurim yong ka watip kam ukmen po thmi wada ye chong ya sa ko chirup dagi paus nem de em nyangut ki kon da thambor sendet uka ha ka arteri uni banai ha iyung wa chong wasa gi de wa pam ka daga wai Hadooh tkut ka tidiang weda benso ga le ha ki durkman. Ini de jia i hepor sngi kamwa hepor khat arstein haro hepor wagi khon ki kti yong ki le emlang ki hayung tangwa ha kamra chet ja wa thambor uman pa ya gani kaman bay de emlang du wi u khon chandrang wa he we uteu khon chandrang wa emlang ha ka jo ka kamra le de man so de wa to da ka wai ha wa perchang wo ya da ya ka bay kat kam ikhana gani kaman bay de lang ki khon ongi man ipor uni upa jo tho daw tho kon roi wa hayung asem we ha ka tai ka sngi de le sandono de kam wasi Haya to we ni ijia na liang ki khon ki kti de AFAR ki yo pagi we katte de emu hakti ki pulin hagatai ga sngi maria de jia smart de penkit yakni ka man bay cara songsli nursing home Amlarem vokset yesnam wakai na kti vrat kun nei ni wan de penkit yaka cha wotland WK hospital saba muswang katte ga ni ka man bay dang em ka perdi ich tamjor han latip yong bruhi ko